Ye ho na adwadifo ye wo ho Central Market nso ene nei wo mu so no tichiu no won mu eton kotodwe gare ne nyadoa ne nkruma no ne ade adwane nye tonfo ma emeto ti ama adwade no nkoso se de nka e wo so wo munya no ebi ne Adom Kasee edi nkomwe Adwadifo a womo neton ade e wo ho Central Market edi ato Adom News nsentwofo enim se enam sesese niema bo ayedene enam so ama omanfo a womo ebeto ade no womo ento ade emfa mom etenam so ama adwadi a womo edie no sese akofom ebima a womo etontofe ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no sei na womo kire womo nsem ete kotoku 7 million tanemi atemi du esigba ne medu esigba makpo na de ko Daeva webe enuplela vale koyin fa be wutiki ala siko government dare no dita be wutiki ala siko ta ena ba gbelela meledi yinwe do womo so eton enkruma ene nyadoa enso ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no womo so de nsem sei na tudwa business a mileji lele echa am no overflene melesa kotoje kle beef le beef ame pepe me chobo sane 5 cd but no ma si hota over le say ni ade ka 10 cd beef 1 cd but echa ka 1 cd ane pe na be plenu but fifi 1 cd me ga denane ko le no ma si hota uyi womo eton tofe nyadoa ene nkruma efiriwa adwadifo ebi nso eton kotodwe ene beef womo so nsem a womde to Adom News nsentwofo enim efa niema bo ayeden a womanfo nto no ebi ni now the things are costing so we are pleading to the government that he can reduce the prices for us so that we can buy the thing in the low price so that we the wholesalers we go and sell it at the low price again. So we are pleading on him that he should do the price for us low. Last time we are selling the bar of the Kiso 12 cedis, but now it's come to 24 cedis. So when we sell it, we don't have anything on top of it. So we are pleading to the government that it should lower the price for us so that when we are selling it, we can get enough of money to raise our children. Premtobre Kasee na guso etieno na Dunkwahene de to mabuno nim se wokọ relationship bi mu na wo hwana ntiase nimu bro na duabonum ne ade wo mu anu atwo ho afim boko na yie abane obetie yakumobi yabo obi tuo hwiase de gu no so ekoso ewo mamu dodo ebraso se wo se etia sa ne yema ni nyina na ne Adom Kasee edi nkomoyi Ansentem ensempi ya efa obi a waku ne kanchema ho ebeto abefo ntentan so kasafidi awodo so ene de ubonkrata emu na enimdifo pi ena akasa edi afa ho enipa ba ko a wode na no atom biye eye Dunkwahene okofrobo obenua ko tosom yansa ne bra kwasidi afa hye ekoso ena wode afutuo ema mabunu no ese unia ansa na wobekọ emponatwe bi mu na asa ware bi mu no ewo se wo hye se enipa a wone ne kwa akotena no wonka asem bia ema ne ntia anase wonye obi a wochi asem mutentan afutuo a wode ma mabunu no eni de wonyiri pa dem fie aduasa no bohu 30 20 25 nua na wo mudi disaba na se ye kunkum ye hu se di en a da bi na he for be he o man na maye ye nkokrafo ni ye kobo amana na se obi wu a nkokra no mrantie no kunkum wo hu wi a ye mrantie nkokra na be kwa kobo amana ni ye kosem ti ye besre mrantie no wo mo hwe bibia wo mo ye bia yi wo mo hwe wo brabo yi wo mo nantie bibia enuachi osan tu omanfofo se ebra entoabo ewa amanyosemu ebedoso wo mayimu no emaburu nchi won emfiri amanyosemu a ede basabasa ye ne ntokwa ebeba ukasa tietie unua didi na tem na uwia afi na wo wie na afi na akwa akochia na afi na wo akoda na se ana nti ebesre amanyofo no yeto aba ma mo akwa akogina parliament yeto aba ma mo abeye president no abehwe o man na obi a wo behwe o man obi a wo kwa kohye mrade amaye na se yi na yede yede anya ene ye besnesenka yenya abaneto na mum yenya timi no mfama nananom se de kane no nananom ni